Dumelang, Thobela, ke a le dumedisha, ke a le amogela mo semoya ka Dr. Makgabo. Le kgone ke rata gore dire weekly prediction ya rena ya beke ye. Re ko rona dinaledi di reng, ke eng dilo tse di tlo go diragalang ka ra maphelo a rena beke ye. Ke beke ya go thoma ka di-1 tša March go fitlhela ka di-7 tša March 2022. Pele re thoma, ga e le gore ke mathomo o tsena mo lenaneo la rena, ra go amogela gomme re re o seka lebala go subscriber, o rate page ya rena, o hitele yona notification bell e uwe gore ka mehla ke re uploada di-video o kgone go tseba. Weekly predictions di na le tšana tša rena tša beke ya di-1 tša March go fitlhela ka di-7 tša March. Okay, kgati ya ka mathomo ke na le kgati re bitša re ke 7 of Wands, ke dipatlana tše šupa. Ya bobedi ke na le the 10 of Pentacles, ke ditšhelete tše lesome. Ka buša gape ka ba le the 9 of Swords, ke di-swords tše senyane. Ka buša gape ka ba le molaetša o e le gore o tšwa go Mother Earth. Mother Earth e nkana gore ke the universe, mohlodi wa legodimo le lefase, di-guardian angels tša rena, manyeloi a rena, le bona badimo ba rena. Ke a le leboga. Okay, ka molaetša o di tlo go hwetša wa beke ka dikarata tše tharo tše ke di tshwereng la mathomo. Ge o tsena mo bekeng e ya di-1 tša March, o tsena ba bangwe ba lena le tsena le sena energy, ga lena maatla. Go na le dilo tše di diragetseng mo mafelong a beke ya go feta ka weekend, goba mohlomongwe o sa tshwenya ke yona ntho e diragetseng kgale. E ka ba ntho e le gore e khosa ke mohlomongwe go tše le gore ke bagwera, o na le bagwera ba e le gore mohlomong go na le dilo tša go se be botse tše le gore ba di dira gomme ba feletša ba go tsentšha ka mathateng. And-e le wena wa gapeletšega o dire dilo tše ba di dirago le wantše le gore ga o nyake gobane o leka go ke thapelesetša mo go bona gore ba go rate ba go amogele. E ka ba mohlomongwe o tshwenya ke ntho e le gore sa le o dirala kgale-kgale, ntho e no fela e tla mo mogopolong wa gago, and-e ka mehla ge e tla mo mogopolong wa gago e dira gore o felelwe ke maatla, and-e ebile e go kweša pelo bohloko. Jwale ge o swantše go tseba gore jwale ke nako ya gore o lebale ka tšeo di fetilego. E ka ba mohlomongwe e le mabapi le mošomo wa gago, o kgotše le gore mohlomongwe go na le mathata ka mo mošomong mo e le gore a o ke o lokologile, mo e le gore mohlomongwe mošomo ko montši o ka o imelega, goba mohlomongwe go na le diphošo tše di diragetše gana ka mo mošomong mo e le gore o bona o kare o kipona o kare you are a failure, ga o kgone go dira dilo ka mokgwa di nyakegang ka gona. Goba mohlomongwe ke ka baka la kgwebo ya gago, dilo mohlomongwe ga di sepele ga botse, o bona o kare tšhelete ga e tsene, ebile o thoma go nyama. Yona ntho ene e go tshwenyago mohlomongwe ebile ke mabapi le e ka ba le mohlomongwe molekane wa gago. So ke dilo tše dintši di sepelang ka mo monaganong wa gago, and ebile o thoma go nyama mo moyeng, ebile mo e le gore ebile o feletša ke tswalela ka ntlong le bošego o robetše ga o kgone go hwetša khutšo, ga o kgone go robala gabotse. Boroko bo go tshwere mara go swantše o robale, go ba boima gore o robale ka baka la mathata e le gore a go imela mo magetleng a gago. Jwale ge Mother Nature yena the universe, mohlodi wa legodimo le lefase le mangwedi a gago ka mokana ga ona le bona badimo ba gago ba go botša ba re ema ka maoto a mabedi, ga se wena e failure, ema ka maoto a mabedi o thome gape. O ka no ba o na le ntho o be go e dira, o na mošomo o be go o dira, dilo tša sepela gabotse. Ge dilo di sa sepela gabotse ga e nape gore wena you are a failure, aowa. Ka mehla o swantše ke thute gore mo e le gore dilo ga se di sepela gabotse, o ke thute o lene se sengwe go tšwa gana mowe. Go kare o šoma ka project e itseng, ka mošomo mo itseng, wa kgotše le go ba le dihlakahlakano, dilo tša sepela gabotse mo e leng gore ntho e la bo go šoma ka yona ga e sa kgona gore e tšwele pele
go ra re ke mafelelo a yona ka mokgono go ra re e wele ka mokgono wena maele a ile wa khwetša le kgone gore lebelela gore na gore dilo di se tša sepela gabotse di ka ba dikhositše keng leng dilo tšelo di dira tšelo re ke tšona dikhositšeng gore ntwe e wele fase mohlomongwe communication e be se gabotse le be le sa boledišane le sa rerišane le sena nako la le ka nna fase la tshwara meeting la rerišana go ba le ka se tshware meeting go ba le communication mareng ga lena go ba le ntho re bitša re ke feedback ka motho a file mošomo moitseng a thuta gore yena ka mehla o swantše a fele a update batho ka dilo tše le gore di a diragala ka mošomo le re ba mo file ona o tlo lebelela gore na diphošo di ka ba di tlile kae gomme ka diphošo tšewe ke mo le gore wena o tlo ke thuta gona gore le go sasa go ya go thoma gape diphošo tšewe di se ka tlhola di sa diragala o tsebe gore ge diphošo tše di ka di thoma go diragala gape o swantše o direng gore o kgone go di fediša so molaetša wa today kore ema ka maoto a mabedi go tlha o nagana ka dilo tše di diragatše mola kgale ka ba motho le mebisa la go kgopiša kua kgale kua ga o e lebale ntho e no boa gantši mo monanong wa gago kudu bošego o swantše o robale goba go swantše o dire mošomo wa gago ntho ya go tshwenya ya go hlopha so ye ke nako ya gore o lebale ka nthowe lebala ka yona ntho e tlo e dirang gore o kry nako o nne ka kamoreng ya gago o lete kerese e tšhweu gomme o tlo e lebelela kerese la for nakonyana wa tswala matlho a gago gomme wa thoma go hema ka gare o hema ka ntle o ntse o theleditše ka mokgwa o ntse o hemang ka gona gomme ka morago ga metsotso e mmalwa o tlo kwa o imologile gomme ge o fetša yona breathing exercise ewe then bolela le modimo bolela le mangelo a gago bolela le badimo ba gago wa botse gore na wena o hlopha keng ge e le motho e le gore o kgopišitše ka yona nako enewe ke potše gore motho wa mo tshwarela ke potše gore ga o sa dinagana lo tšela di diragetšeng le go ka dinagana e tlo ba o dinagana e le ntho e la gore o lena se sengwe gore o se ka tlhola o sa kopana le batho ba mohuto o bue ba ile gore ba tlo go kgopiša ba o dira dilo tše dimpe goba mohlomongwe ba o dira setlaela goba se sengwe gomme go fetša go mo tshwarela motho le wena mo pelong ya gago kry-a peace kore kry-a khutšo ka re ga moya wa gago o fetše o tšwe ka montlong lefase le go emetše ka montle o le face lefase leowe se se ra gore thoma gape o se ile gore se feitše ge e le gore ke motho wa go kgopišitšeng mo tshwarele motho o tšwele pele ge e le gore ke ntho e le gore o e dirileng matšatšing a go feta and ntho ya go swabiša o tšhaba le o lebelela batho ka mahlong ntho molaetša o kgwetšang ke gore le ge o ka tšhabela batho mare se sengwe seo se o swantše o se tsebe kore o ka se kry khutšo wena kry-a peace ka raphelo ba gago o mo kgone go thoma gape o se ka ba le taba gorena batho ba reng o lenile ka yona ntho e nele diragetšeng gomme ge dintše di tšwela pele mokhi ba go botša gape ba re o ke tshepe tlogela o ke dauda kudu ke tshepe go nyaka lo tše di botse tle ka raphelo ba gago nko ke tshepe o se ka ba le ntho le ya gore ge dilo di ka se sepele gabotse as long o ka thoma go bolela mantšu anawe di ka sepela gabotse ka gore wena ga o na tshepo se seng gape se ke rata go botša sona ke gore ba bontšha taba ya ditšhelete tše le gore o ka di kry-a ge beke e ntše ya gana mola mafelelong go tla tseba wena gore na tšhelete e tšwa e le mo kae so ya ba ntho la gore ge e le gore mohlomongwe go tšele gore ntho e iša moya go fase today goba go sasa mohlomongwe ke mabapi le ditšhelete o na le mathatanyana a ditšhelete ebile ga o tsebe gore na o ya go tšeeng kae wa bea kae ke nako gore tsena ka kamoreng ya gago o lete candle wetšheo o bolele le mangelo a gago ba botše mathata a gago o rapele o kgopele tšhelete gomme o tla bona pele beke e fela o tla ba o ena le yona gomme ebile ko go bona ka weekende o thabile o ena le family ya gago mathata a gago a fedile ka mokana ga ona ke molaetša o hwetšang gore ema ka maoto o thome gape so ge ke sepela le karata rena mathomo ye le gore ke message wa tšwa go mother earth ga ke re motlhodi wa le godimo le lefase mme wa lefase yena o santše a bušeletša mantšwana le gape a go botša gore o seke kore a go botša gore ge o ena le mathata o se ka ba le ntho ya o nagana gore yena mme wa lefase o furaletše o se ka nagana gore modimo o furaletše
o se ka nana gore badimo ba o furaletse aowa ga se ba o furalele ba na le wena ka nako tsotlhe ntho ba nyaka mo go wena ba nyaka boitshepo confidence ntho ba nyaka ene ba sa busha ba sa go botsa gore ka metlha go dirile selo se fetse thoma gape ene ba re bolela le bona gobane bona ba gona ka nako tsotlhe go tlo go support-a go tlo go fa lerato go tlo go fa lethabo go tlo go fa dilo ka moka tšeo di nyakang ka ga bophelo ntse ba nyakang gore wena o believe mo kore o ke tshepe ka gore go sa ke tshepe go tshwana kore mo go bona it's like wena ga o ba tshepe ene mangelo a gago ke batho le re ka nako tša bona badimo ke batho le re ka nako tsela tša bona ba phela mo lefaseng ke batho le re ba be ba ke tshepa so ba nyaka go bona le wena o dira the same ba nyaka go bona o gata mo le bona ba gatileng gona o ska kgathela rona batho ba ba reng wena o tlo ema gape ka maoto a mabedi wa thoma gape go motla bona dilo tše di botse di tla tla ka bophelo ba gago go kare o dira dilo ka bophelo ba gago wa kgotšela gore o ba le gona go ke doubta o tsebe gore tsona di doubts tšeo ke tsona di dirang gore o attracte di negative energies wena ka boswena o kipulela menyako ya di negative energy dilo tše dimpe gore di tla ka bophelo ba gago mara go ka re wena motho wa ba le boitshepo go ra gore o dirang o bula menyako ya dilo tše di botse o attracta dilo tše di botse ka bophelo ba gago kona molaetša ke re tshwaretseng ona wa bekeki o le ke molaetša wa dinaledi ke a tshepa gore o tla be o bolela le wena molaetša okay go sa bolele le wena o se ke wa go gapeletša wena wa gago o tla latela bekeng e latelago ke a le leboga